voin hi February ni rokum sang ni som pali thole ni ania zamzo production tu le ngai thatu te chibai kan bu ka cheu kan channel la subscribe lo kan omani chuan khong aya min lo subscribe sak theu turin kan ngen boka cheu Manipur atlangram district sang atanga tribal Paul Ayo te chuan naktuk ni lai ni hian New Delhi Home Ministry le Intelligence Bureau official senior team te an kom don in he thil chiang tu te chuan an soi meeting hi top official te IB director tapan deka le center interlocutor AK Misra te chuan nikum mei nithum atanga namin kara boina chuak chin feldan tur zonga stakeholder rang te na in biak na nei ani ati Tlagram district sang atanga tribal group zong te chu political solution deal na konga hian chaktaka kal turin anin zom khom veka he thil hi Ministry of Home Affairs official meeting pakhata tribal group zong anin mu khom voi khatna ani ti in meeting atel tribal group pakhata member pakhat aming tarlan lo chuan asoi ama zong in biakna khachuan divide and rule policy angdewin tribal nampeng sang te aranin an betlang pui thin ani kha tribal Paul Ayo te hian voin thole ni zan hian New Delhi an thleng don ani tun thlengin he thil kai hnoya hian Home Ministry emo Manipur sarkar emo point thu chu an la siam lo zoku ki pol pakhat indigenous tribal leaders forum thupuang tu ginza wol zong chuan joint body te hian an meeting zawa New Delhi press conference an nei don ti asoi Nimin thotan ni khan Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Union Home Minister Amit Shah chu office amua India sarkar chuan Manipur me puite ham thatna tur thutluk na poimo engemaw zat siam don ani ati Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Manipur boina thleng mek chungchanga February ni thum khan Union Home Minister Amit Shah amua thua soipui anu loka Mr Biren Singh chuan nga chan rin tlak India sarkar hian Manipur me puite ham thatna tur thutluk na poimo engemaw zat asiam don ani tin apos athu pos a hian in thlun zom na thuk tak nein kan state chungchanga thil poimo berberte kan soi ho ani ati Union Home Minister Amit Shah thu soi Manipur me puite ham thatna tur thutluk na poimo tak siam ani don ti thu hi ngai han ti thatna chi ani nilawem ti ngai to thiam har hle mai mai te ham thatna tur bik chau te hi alo ni reng mai angem ti te hi thil lo thon tak chu alani ta tho ani chu ti rol ero chuan tribal group foi tu te hi Ministry of Home Affairs nen an la in bele dona chumi nuwa thutluk na hi siam chau tur ni om tak ani awangin ilo ngai chang photang u an du dana thutluk na omsa in barlui tumna thil ani palhlop phei chuan alu oi thlak viau lo nge yang kum tharnu January ni khat atanga thil thleng sang report a mi somvel an thito ni in kan thulak na chuan atar langa ma se kan riat angin thizat hi report aya tam dai hi an ni ti hi mirin om tak ne na tangin kan dong ve thung ani Mr Amit Shah kom nuwa hian Chief Minister hian note bloka Ministry of Home Affairs senior official te koma Union Home Minister Sri Amit Shah nen kanin mu nuwa New Delhi note bloka Ministry of Home Affairs how to lian berber te nen kanin koma Manipura remna siam na tura malak na turo man na chungchanga soi ho na lo ting tak kan na yani ti in social media apos he thil thinrim thlak tak tarlana hi hanbi le zoila Manipur RTI zona chan na chon anglo ku ki war centenary ket boy pui mek chu dan lawa sak ani thu tarlang RTI chan na hi January ni som thuma ti chu ania Republican Party of India RPI roi tu Maheshwar Thaunawsam azona changin get chungchanga hian thu azot ani RTI chan na Public Work Department chuan anglo ku ki centenary gate sakna tur thupek emo phalna emo pek ani lo thu asoi hei hian abul bera chuan Manipur sarkar Public Work Department chuan gate hi dan lawa sak ani thu asoi tinani RTI chan na hian December ni som pakua kumsang ni som ni pani khan Churachan Pura Deputy Commissioner nena lekha pek ani thu tarlan ania National Highway advertisement hoarding signboard banner statue Public Work Department in apai sak ani anglo kuki war centenary gate hi Manipura Churachanpur district National Highway number 2 omek ani nikum me ni thuma namin kara
boina achua atang khan helai vela hian boina achua zing hlea tharum tho tan tir khan Paul pakhat chuan helai get thi misolten an hal ti thuan soya ma se he thu hi adik lo ti mu cho ani an ron ti mo mai anglo ku ki war centenary get thi an hal ngei ti kha chiang takin video po viral a kan thra chiang hle sia an thil ti sol thup moi an tum dan hi aten om hle a he in dona nia soipo hi adik le dik lo thua zona om fo thi ngai ven hlo tak chu nikum khan union home ministry chuan RTI zona changin manipura anglo ku ki war chungchang a record le detail engma a om lo ti thu report a lo ti chok to ani an la ti ta de dewa he RTI chana thudik anga langsi thudik rule ni si hi thilpoi tak ani he thil hi zo fa te tun nai loka manipura ral tlana om khom anga pu antum na vek ania sarkar rekota felfai takin lo ziak lo ma se thudik chi chiang tu chu ke ding ro mai hi ani hei hian ati chiang hle mei te te thil play kwal dan hi ani in hi thole ni ru February sang hi le som hi le pali ania voin lama Manipur ground report atlang pui gan fiate kan ron pele anga chuan ama sabirin morela ma chuan jingdar somthing I curfew tadul ania chutianga in ka buina a omlo ani tin adot le a chuanin 18 a sam rifle an commandant akas oinam anti kha atlak turin Tripura ramlam atangin commandant pakhat aron thing to ti fiat ania amaro chu meitei meira pai bi hovin achwa an phallo wasagolmang pukhau ti borvela an lodang ti fiat ani boka meitei meira pai bi ho chuan tuna dam hun vela meitei ho I an inle an lote an chua san to nu ho zong po hi akas oinam ne na kan heta hian kan mi le sa te lu atir le la an tia ma ro chu ani in mera pai bi ho ne na Manipura how to pa ber intelligence department lampanga how to pa ber in thu ne na min pek lo wa ngin heng hi ka ti sak thei lo wani amaro jo ka posting chua lo tur thu jong nang mani mera pai bi ho kuta a in matani atiani ani tuna an commandant awang hianin tunlaya cycle lam le kang popi lama indona te po hianin ani hi aphusa tu berani awangin central lama pon satakin report how to tenan pe awangin ani ron thak tu an ron tir to amaro chu meite misol mera pai bi hovin achua an khapani ti te po thu kan lo he bokani tin electric mei eng nili ninga to patanga lamka khapui chunga eng mulowa kan om khatu na hian an siam zo to ti fiat ania tu na hian an recharge me kani ti te kan lo hiani win kho thing thing hian eng pha angem hei chanchin kan lo fiat dana chuanin hei an recharge renga win lama chuanin eng to thei tur te in chanchin kan lo dong bok ani tin hei thowalam tuna maphodam kan ti hemilama hianin kumulong antia tangkhul ho khona yania chuta meite charang balupur motor khangte kha kan volunteer tin akete an lo ka saka ti chuan hei in ka na te po ating ni in boin dar khat le dar ni in kar atang khanin silai aloria meite ho wina an WhatsApp social media an thu chuate de anin ka alaite kan lo hia da tangin meite lampang po siam an omnual ni in kan lo hebok ani
khang te kha bo in lama chanchin atlang puya kan han hriat theite ania tin thu pakhata kan lo hriat dana chuanin India sarkar lai pichi Home Minister Amit Shah amuturin keni zo kuki kan hruai tu te ITLF te ko tu te le ting lo palama mi se chung ho tu ho chu Amit Shah muturin Delhi lama an chutta ti thu te po kan lo dong bokani ole khang te kha boina chanchin tlang pui tun hun thenga kan han hriat theite chu ania enge mon nitia thudang a omle ani chon zan lama ti po kan bon ben cha tura nga ila muntina kan chanchin lo ngai ka tu zong zong te in java in chi bai kan don buk che woni kalome